Dobrodošli u još jedan Kliker podcast. U mjesecu smo borbe protiv ovisnosti, a s nama u studiju je doktorica medicine, specijalistica psihijatrije Senka Gabut-Gjurčević, voditeljica službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, da krenemo s tim, što je to ovisnost? Kada zapravo možemo reći da je neko ovisan o nečemu? Mi imamo evo tako dijagnostičke kriterije za ovisnosti koji su onako dosta strogi po nekim klasifikacijama, međutim najčešće kada nešto proglašavamo ovisnošću radi se o tome da osoba zapostavlja sve svoje druge obaveze upravo zbog toga što veći dio vremena provede znači ili je pod utjecajem psihoaktivnih tvari ili ako se radi o nekoj ponašajnoj ovisnosti, znači onda se bavi tim ponašanjem i zbog toga onda zapostavlja svoje svakodnevne obaveze. Znači ako su to djeca, onda se zapostavljaju školske obveze, ne uči se, znači imamo slabe ocjene, a kod odraslih ljudi zapostavljaju se radne obveze i ono što je meni isto onako najstrašnije i zbog čega nastaju onda drugi problemi, zapostavljaju se obiteljske obveze. Znači te osobe koje su ovisne bilo o supstanciji nekoj, pa govorimo o supstancijalnoj ovisnosti ili o ponašajnoj, znači različite vrste ponašanja koje izazivaju ovisnost. U svemu tome na kraju osim samog ovisnika trpi i obitelj. Znači uz svakog ovisnika još 3 do 4 osobe su u problemu. Najčešće su članovi obitelji i ono što je najtužnije, to su uglavnom budu i djeca koja onda kasnije imaju nekih posljedica negativnih i kad tad oni opet postanu na kraju korisnici usluga naše službe. Zbog problema na mentalnog zdravlja. Nekad kad sam ja išla u školu, ovisnost je uvijek se nekako vezala uz opijate. Tu i tamo alkohol, za cigarete smo već bili malo tolerantni. Danas se to proširilo i na ove cigarete modernog doba, parilice kako se već zovu. Imamo kladionice, imamo online klađenja. Što nam kaže statistika po svim tim nekakvim ovisnostima koje su nam, ajmo to tako reći, na raspolaganju, gdje je Brodsko-posavska županija? Sad ovo je stvarno i to je bilo jedno doba heroinske ovisnosti. Ja pravog heroinskog ovisnika poznajem samo u svom radu zato što je na supstitucijskoj terapiji. To oni meni pričaju te priče iz svoje mladosti, kako je to sve krenulo. Međutim, to su ljudi koji su, kad su vidjeli da su otišli predaleko na tom putu sa heroinom, javili se u službu i njima onda ne liječimo ih. Stalno govorimo krivo. Ljudi kažu, nije liječenje dati zamjensku terapiju, supstitucijsku terapiju, metadon ili buprenorfin, mi smanjujemo štetu. Znači, na taj način pokušavamo ljude maknuti s ulice da ne moraju kupovati od dilera, znači koji osim heroina onda i nekih drugih stvari prodaju i njih u biti uvlače u neki kriminalni milje jer oni nemaju toliko novaca, moraju za njih dilati, moraju krasti, moraju se baviti drugim nezakonitim radnjama. Na taj način oni dođu znači, u našu službu, dobe supstitucijsku terapiju da ne moraju više kupovati i biti uopće u kontaktu sa takvim ljudima. I onda mi sa vremenom, nije samo mi propisujemo terapiju, mi dajemo i druge usluge, osim što im se riješi zdravstveno osiguranje, postoje psihosocijalni tretmani, naši psiholozi i socijalna radnica rade s njima i pokušava se s vremenom raditi na modifikaciji ponašanja i dio njih stvarno i s vremenom dolazi do tog detoksa, skidanja sa terapije. Dio njih je, nažalost, postoji određeni postotak, profesor Zoričić kaže, parkirani su na terapiji, jesu. Oni imaju 50-60 godina i oni su na toj terapiji, to je metadon i
oni nemaju učinka, nisu oni znači ni high od toga, oni to uzmu samo da nemaju apstinencijske smetnje i da nemaju žudnju za heroinom. Koliko takvih ovisnika imamo na području? Mi imamo evo u našoj službi 110, znači 80 ih je u Slavonskom Brodu, 30 je u Novoj Gradišci i oni, u biti razlika nam je Slavonski Brod i Gradiška, u Slavonskoj Brodu su uglavnom metadonski ovisnici, baš zato što su to ti stari heroinski koji su na metadonu. Gradiška nam ima drugačiju situaciju, tamo nemamo tih ovisnika koji su bili na heroinu, nego su odmah se navukli na metadon ili na buprenorfin i to nam je to razlika tamo, zato imamo više ovih buprenorfinskih, da tako kažemo. To je ovo što se tiče, ovo što ste rekli, mi svi mislimo opijati i heroinski ovisnici. Onda nam je problem alkoholizam. O tome se nekako prestalo se pričati, postalo je onako kao prihvatljivo, da su ljudi alkoholizirani, ljudi na svim mogućim događanjima, obiteljskim okupljanjima, sretnim, nesretnim, konzumira se alkohol u raznim prigodama i nekako jedno vrijeme je stvarno to bila kampanja borbe protiv alkohola, postojale su u firmama, u tvornicama, testirali su se ti ljudi na alkohol, bili su čak klubovi liječenih alkoholičara pri tvornicama i sad je to sve nekako taj alkohol malo kao gurnut u stranu, međutim problem je i daleko prisutan je i mi imamo, recimo procjena je da u Hrvatskoj ima oko 300.000 alkoholičara, puta znači 4 osobe koje pati, mi preko 1 milion ljudi imamo onda koji imaju problem zbog alkohola. Ali kad spominjemo alkohol, koliko zapravo, prevencija u ovisnosti nekako čini mi se treba ići od najranije dobi. Koliko zapravo taj naš odnos prema alkoholu i činjenica da se kod nas sve što se dešava se oko alkohola, pa nam je simpatično ako dijete malo gucne, pa mu, ne znam, rakijom malo natrljamo zubiće kad rastu i tako. Koliko zapravo takve nekakve stvari pomažu da kod djece godinama stvaramo isto takav odnos prihvatljivog ponašanja prema toj vrsti ovisnosti? Slažem se, to je tako. Kod nas je kulturološki tako prihvatljivo konzumirati alkohol. Mi smo, moramo tako reći, nama vinogradi, i Slavonija ima vinograde, Zagorje vinogradi, Dalmacija vinogradi, nama je to gospodarska djelatnost, vinarstvo. I sad naravno da je teško u tome svemu da se ne konzumira alkohol, samo naravno uvijek je pitanje količine, ali nekako je sve oko nas je to prisutno i jako smo tolerantni, za razliku recimo od nekih europskih zemalja kod kojih to nije uobičajeno ovako, znači niti je to simpatično da se konzumira alkohol. Kod nas je prihvatljivo isto zato što dobar dio ljudi zbog anksioznosti ili recimo u društvu nama mladi često kažu kad izađu van, oni moraju popiti da bi se opustili i mogli bi se zabavljati u društvu sa vršnjacima. Oni imaju socijalnu anksioznost, ali ne dolaze znači liječiti niti rješavati problem. Ili kad krenu svatovi, već se krene znači sa alkoholom na početku, zato da se ljudi se opuste, i da bi mi bi trebali biti dobro biti raspoloženi i veselice i bez da smo uzeli alkohol. Međutim, dio ljudi to ne može, sramota je ići još uvijek pod navodnicima psihijatru tražiti pomoć. Alkohol je anksiolitik i on je isto kao znači i Normabel, isto djelovanje, ali neće niko potražiti pomoć psihijatra i možda uzeti u takvoj situaciji nešto za smirenje ili obaviti neki razgovor, provesti psihoterapiju, nego se uzme alkohol jer je to prihvatljivo je nazdraviti i niko neće primijetiti da imam problem. I ovo je istina što kažete. Ja sam to vidjela i radilo se jedno istraživanje, europsko istraživanje, sudjeluje i naša država u njemu i sve županije su uključene i onda mora svaki zavod, znači svake županije koordinatori su i studenti idu po terenu. Ja sam bila koordinator za našu županiju, ispituje se kvaliteta života, u stvari se ispituje koliko se koriste psihoaktivne tvari, alkohol i neke druge psihoaktivne supstance i ovi
kockanje i ovisnost, odnosno prekomjerna upotreba interneta i drugih stvari. I bilo je jedno onako zanimljiva situacija, mi smo morali isto provesti par anketa da bi mogli izeducirati te studente. Meni se dogodilo znači da sam došla znači kod jedne gospođe i mi smo počeli to ispitivanje i pitanje je da li ste u proteklih mjesec dana konzumirali jedno piće. Ona kaže jesam, kao popila sam, ona kaže na kirvaju sam popila višnjevac. Ja se smijem isto, pa to je u redu, kao eto popiti jedan višnjevac i sad meni kaže ako je odgovor da, ne znam, to je 19. pitanje, pređite na 27. Ja dođem na 27. pitanje je da li vam je netko od vaših bližnjih rekao da imate problema sa alkoholom. Ona mene gleda, onda dalje pitanje da li vi mislite da imate problema s alkoholom. Da li je vaš liječnik opće prakse vam rekao da imate problema s alkoholom? Ona kaže meni, ja se sad loše osjećam zbog jednog višnjevca što sam popila, kakva su to pitanja? Pa kaže mi, pa ja sad sam zbunjena. Ali je naša očito percepcija toga. Znači mi znamo kako to u Švedskoj je, ne može se i gdje se oni idu opijati na trajekte, njima nije to znači normalno tako popiti i to je u redu. Mi naravno, ovo testiranje poslije o psihoaktivnim onim supstancama ljudi nisu nikad čuli, vjerojatno u Europi su super s tim znali baratati, ali evo koliko su te kulturološke razlike stvarno i postoje i koliko je onda u takvim kulturološkim okolnostima teško preventivno djelovati, pogotovo među mladima, kažete i sami da vrlo često zbog te socijalne anksioznosti posežu za alkohol. Teško je preventivno djelovati, da, zato što znači vide oko sebe. Znači u kući je prisutan alkohol je prisutan na svim događanjima, njihova okupljanja su sva uglavnom popraćena alkoholom i nama je problem sada preventivno djelovati, već i kad bude u stvari otkrije se neko konzumira marihuanu, nama su to sad djeca 15-16 godina čiji roditelji imaju 40 godina koji kažu nije problem, pušim i ja. Tako i ovo, nije problem i ja sam pio u tim godinama. Ali nije isto. Mi imamo znači roditelje kojima bi mi trebali, sve počinje od roditelja, onda naravno vrtići i osnovna srednja škola, ali mi imamo roditelje koji su tolerantni. Znači kad se njima pokaže ili ukazuje da dijete ima problem, oni ga umanjuju. Govori ja sam bio takav i šta mi fali. Zašto je to tako? Dolaze li vam uopće djeca i roditelji koji traže savjetodavnu pomoć kada je u pitanju alkoholizam kod mladih? Da, mi imamo dvije vrste roditelja, nema sredine. Znači ima oni kad saznaju da dijete ima, recimo dogodi se i često je vikendom, to se može i provjeriti na odjelu pedijatrije, znači vikendom dovede se djeca, znači maloljetnici koji su alkoholizirani, intoksicirani, znači otrovani su alkoholom, nakon toga se zovu roditelji, uključuje se centar, odnosno to je sad Zavod za socijalnu skrb. Imate dvije vrste roditelja koje to uopće ne zabrinjava i normalno i oni koji polude kao odmah, jer se naravno izbezume, nema sredine ovdje. Znači onda stvarno oni koji i na jedan joint ako saznaju da je dijete uzelo ili je pronašlo, nama dođu ljudi sa papirićima, ne znam koje kakvim vrećicama, tableticama, pitajući nas šta je to. Znači postoje stvarno ljudi koji se zabrinu i oni onda i dođu i sa djetetom i ustraju u tom tretmanu. Kod nas se uvijek može doći i besplatno testirati. Znači možete dijete dovesti, čak ili donijeti urin, samo može biti i vikendom se uzeti, jer najčešće se konzumiraju takve tvari, držati se u frižideru i u onoj bočici kao što nosite na mikrobiološki, donesete nama i odmah saznate da li je dijete nešto uzelo. Koriste li roditelji tu mogućnost, dolaze li vam? Nama rijetko. Znači dođu, to je nama, stvarno mi smo imali dani otvorenih vrata i pokušavali smo na sve načine, jer mi ne možemo sad protiv volje roditelja testirati dijete. Roditelji mora dati pristanak i stvarno onda postoje roditelji koji vide problem, koji ustraju u tome da dijete dolazi, da se testira, koji ga dovode na nenajavljena ta testiranja, koji se stvarno onako uključe u tretman i evo ova druga vrsta kad mi imamo neku skupinu djece od kojih otkrijemo, znači dio ih uzima, dio ima problem, ali roditelji sami govore, ja dolazim njemu, govori moje dijete ti je prodavalo, eto tvojem djetetu je prodavalo marihuanu, ne želi to slušati. Nemoj mi govoriti, moje dijete nije takvo.
I to je tako. I onda kad nema suradnje, onda je zapravo djelovanje nemoguće. Nema ništa, znači mi nemamo neke te, ili stvarno oni koji se potrude i neke rezultate i očekujemo, i oni koji to potpuno ignoriraju i to nije problem. Koji je neki slučaj koji vam je posebno ostao urezan u sjećanje kada je u pitanju alkoholizam i mladi? Bilo pozitivan, bilo negativan? Pa taj alkoholizam mene uvijek dojmi, ono nešto što se tiče opće alkoholizma je ljudi koji su se znači odlučili na liječenje, koji su priznali problem, naravno teško, najčešće pod pritiskom obitelji ili radne sredine ili čak u sud uvjetuje nekad ako bude nasilje, ali ljudi koji se znači priznaju problem, koji se liječe i onda budu u klubovima liječenih alkoholičara. To onako je, uvijek je meni drago i zanimljivo mi je kad dođem na njihove sastanke, oni imaju svake godine, nažalost sad ti klubovi liječenih alkoholičara, odnosno zajednica, više ne funkcionira u našoj županiji, ostaje samo klub Jasni vidici u Ogrijevcu i Svetom Rafaelu, ali eto i oni rade i sad sam bila u nedjelju isto tamo na jednoj tribini. Mene fascinira koliko su ti ljudi topli, koliko ta njihova obitelj, podrška, znači bio je jedan gospodin, bila je njegova kćer, bila je unuka tamo, koliko je lijepo taj čovjek priđe vama, razgovara s vama, koliko je to drugačije nego da je on alkoholiziran i da smo na takvom nekom skupu i da on sad mene, da kako moram reći, davi svojom pričom, da je njegovoj obitelji neugodno. Evo mene to kod alkoholičara stvarno, oni kažu mi smo stigmatizirani ovisnici, nisu oni stigmatizirani, oni koji su liječeni. Mi cijenimo to stvarno i trebamo svi razbiti tu neki mit. Oni su veliku stvar napravili za sebe, za svoju obitelj, za svoje funkcioniranje. Njih treba podržati u apstinenciji i cijeniti. To što je on bivši ovisnik, bivši alkoholičar, to nije loše. Loše onaj koji se nije javio na liječenje i radi i dalje problem. On je stigmatiziran, ali to ljudi ne rade razliku. Naravno. I kad kažete bivši, ima li izlječenja ili je to neka kronična konstanta koja se drži pod kontrolom? Pa mi smo tako učili kronična recidivirajuća bolest. Znači kronična, ona je zauvijek postoji, recidivirajuća znači da se vraća, oni naprave recidiv, nije strašno, međutim danas je nekako trend toga da se izbjegava, da se govori da je to kronično i neizlječivo. Ipak je to izlječivo ako nije bilo... Da, zapravo u svemu u životu treba imati samo kontrolu. Naravno, i taj recidiv koji se dogodi, znači ponovno ili su uzeli alkohol ili nešto drugo, nije bolest, nego je samo simptom, mi ga i očekujemo. Naravno da apsolutna apstinencija ne može postojati u svemu i da se nekad dogodi, ali kao i kod visokog tlaka, imate visok tlak, uzimate tablete, sve u redu i dođe ta hipertenzivna kriza, završite na hitnoj i vama korigiraju terapiju. Niste vi na početku, vi dalje nastavite živjeti, tako i ovdje, nisu oni na početku liječenja. Oni su imali tu krizu, recidiv i oni nastavljaju, nije ništa ono poništeno prije. To je simptom njihove bolesti i ne treba ih osuđivati, naravno ne podržavati, ovo moram se odmah ograditi. Ja kad tako nešto kažem, ljudi vole čuti ono što im paše. Što im paše. A svi smo tako. U redu je da ja rekla je doktorica da je u redu nekad to napraviti. Nije u redu. Ali nije ni tragično ako se dogodi, ne znači... Ne treba odmah to, sve gotovo, sve propalo, ništa nismo napravili. Znači, samo ne treba biti to učestalo i kad se dogodi da to isto se radi, na svemu se radi. Super je kad obitelj je podrška i kad imamo osobu koja želi priznati da ima problem pa pristaje na potražiti pomoć. Što u onim situacijama kad mi nekoga trebamo unutar svoje obitelji natjerati, da prvo sam prihvati činjenicu da očito ima problem, a onda još i da ide potražiti pomoć. Što tu savjetovati? Kako se postaviti? Ono bilo je zanimljivo, velim, na ovoj baš tribini što je bila u
u nedjelju bio je gosti su došli iz kluba iz Velike Gorice, klub liječenih alkoholičara, i rekao je taj jedan liječeni alkoholičar: hvala vam što nam pokazujete da nismo sami u tome. To što su oni u tom klubu i što ih se pozove na neku tribinu u drugi grad i gdje ih opet tako se podržava, njima je podrška, jer nemaju svi ovo što kažete članove obitelji koji su uz njih. Ja dijelom ne da ja to mogu razumjeti, ali možda je to stvarno predugo sve trajalo i pokušavali su možda članovi obitelji i izgubili su više motivaciju i vjeru. Ne bi trebalo odustajati. On kaže: hvala što ne odustajete od nas, njima to puno znači. Trebalo bi ipak nekako prihvatiti da unatoč tome sve što je bilo, da shvatimo da je to bolest, da je čovjek bolestan, da nije on to njegova dobra volja i da mu se pruži prilika i u obitelji. Međutim, baš je rekla voditeljica tog kluba, ona i radi na odjelu psihijatrije, da ona i vidi stvarno je li tamo postoji grupa da te ili mame ili žene, najčešće su nam i alkoholičari, češće su muškarci, ali ima i obrnuto, da one u početku i dolaze, ali čim se to nekako malo sve smiri, kao da one prepuste to ajde nekom drugom. Ipak ima stvarno krasnih primjera, ali moguće da zato što ako je to trajalo predugo, ako su neke te traume kod svih članova obitelji i kod djeci isto treba vjerojatno vremena da prihvate da se roditelj promijenio, da više nema tog ponašanja. Dolaziti kući uvijek sa strahom i ne znati kod kuće šta će biti, znači koliko je ko popio, hoće biti vike, hoće biti galame, hoće biti fizičkog nasilja, nije lako. I sad treba to neko vrijeme i njima dati da oni to prihvate. Uglavnom savjet je nikad ne odustati. Ne odustati, uvijek im treba dati šansu. Ne mogu svi ljudi, vjerojatno tako, imaju neke svoje limite i granice, ali se uvijek bi trebao ima članova kojima bude sestra podrška, brat bude podrška, može to biti, znači ne mora biti nužno ili supružnik. Postoji netko, ali stvarno nažalost dogodi se da ljudi i nemaju nikoga i njima ovi klubovi liječenih alkoholičara stvarno pomognu, jer su ljudi koji su slični njima, koji razumiju njihove probleme, mogu im dati podršku i nisu odustali. Ne odustaje ni terapeut koji vodi klub, niti ne odustaju članovi. Uz alkohol vrlo često ide nekako i cigareta. I je li cigareta ovisnost? Mi smo i prema tome tolerantni prilično. Da smo tolerantni, već to je uvijek bilo tamo, skrivala su se djeca prije u školama već i ne znam ni ja. Danas je mene što užasava da postoje škole koje imaju pušione, ali kažu bolje da je tako nego imamo li mi takvih škola? Imamo, to je stvarno postoje. Svako ima svoj razlog zašto je to tako. Oni osim naravno sad što puše cigarete, puši se naravno trava, vipaju, svašta se tu radi. S tim vipom zapravo imamo sličan problem kao sa onim alkoholom. Masa roditelja zapravo smatra da je to zdraviji vid cigareta. Zapravo uopće nije tako. Ni po fizičko, ni po mentalno zdravlje. Nije. U biti supstance isto postoje, ove kancerogene supstance koje vama uzrokuju karcinom pluća, postoje u svim tim, što god da vi pušili, čak i marihuanu isto postoje, nije dobro. Ali je ovisnost... Naravno da je ovisnost o pušenju ukoliko vi ne možete na sastanku ili negdje izdržati sat vremena bez da izađete van i ne popušite cigaretu. Meni to bude u autobusu kad se negdje putuje. Isto je nevjerojatno koliko ljudi neki inzistiraju stalno da se mora stajati jer oni moraju pušiti. Znači nešto, čim vi to tako toliki, dio svog vremena provedete pušeći, ovisnost je. Da ne pričam. Mnogi su zapravo parilice i uzeli kada je krenula kampanja borbe protiv pušenja, zabrana pušenja, pa se tu malo korigiralo, a onda kako ćemo pušiti u nekom zatvorenom prostoru, krenut ćemo s tim. A zapravo ovisnost je i dalje ostala. Da, ostaje sve isto, samo ja ne znam, isto onda kao to ispadne nije tako strašno kao prava cigareta, ali vi, recimo sami zamislite 8 sati ko radi, koliko puta on ode, da li on puši parilicu, da li on puši pravu cigaretu, bilo šta onda radi. Koliko on vremena
vremena gubi umjesto da radi na tu aktivnost. Pauza je pola sata svima, a oni uz to još uvijek, znači, ne, mi smo računali to tako, ispadne to po 2 sata neki da izađu i nije u redu. To je, naravno da je to ovisnost. Ako neko mora eto tako zapostaviti radnu obavezu, neko drugi mora odraditi. Ne možete ostaviti prazno nešto. Je li vam došao itko sa problemom ovisnosti o cigareti, parilici ili to? Jesu sad, oni su se sad počeli javljati nekako. Mi smo jedno vrijeme ali onda je došla korona, pa je to sve zaustavilo se. Postoje ti nacionalni programi, kao imamo rak dojke, karcinom debelog crijeva, tako je i karcinom pluća i krenulo se upravo s time raditi na ranom otkrivanju i mi smo se kao služba trebali uključiti i postoje škole nepušenja, stvarno. To je tako bilo sve zamišljeno, međutim došla je korona, više se ljudi nisu smjeli okupljati i tako bila zabrana i nama se sad jave sporadično, a ne možemo mi znači škola nepušenja ne može se individualno raditi. Mi možemo u biti na neki način sve vrste ovisnosti najbolje je raditi u grupi, iako oni neke stvari ne vole da ih se vidi ili da se zna da oni to rade, puno je bolje kad je u grupi i da se oni međusobno podržavaju, ali nam se uvijek to tako sporadično jave da mi ne možemo to nekako skupiti. Ali ja ne znam, evo sad bili smo na ovom štandu jučer dom otvaranja mjeseca borbe protiv ovisnosti i najveći broj ljudi je pitao da li bi mi mogli zbog pušenja vama se javiti. Ne znam kako, baš smo se iznenadili, baš je tako sad. Pozitivno. Da, imamo, ja se nadam da će se javiti, da a problem je osim zdravstveni, problem je financijski. Ja vjerujem to ljudima sa stvarno financijski, bez obzira na sve one vrste koje se sad i načine dolazi do cigareta i nisu sami rade ih i tako, to je financijski veliki trošak i ovo što vide da stvarno dobar dio vremena provedu uopće dok to naprave, dok to puše, gubitak je vremena kao i u drugim stvarima što mi provedemo, osjećate se loše, beskorisno napravili, potrošili ste vrijeme, a nemate ništa. Ja bih voljela da se jave kod nas, da možemo neku grupu oformiti koja bi upravo radila na problemu nepušenja. Zašto je važno raditi u grupi? Grupa je, uvijek je sad kod ovisnosti je kao nelagodno, vjerojatno je sudionicima. Da, ali uvijek je grupa zato što je onda to je grupa podrške, jer vi onda vidite da i postoje drugi koji imaju slični problem i uvijek je neko u krizi. Kad je jedan u krizi, njih 5 nisu u krizi i mogu mu pomoći onda svojim primjerom ili savjetom ili nečim iz života što je njima pomoglo, za razliku kad je individualno mi stalno dolazimo i vrtimo se u krug, jednu te istu priču pričamo, mi jedno, oni drugo. Različita je dinamika u grupi, znači ovisnika, različita je 1 na 1. I uglavnom oni će teže izmanipulirati grupu cijelu koja ih odmah otkrije. Jedan odmah će registrirati da ta priča ne drži vodu. Terapeutu je lakše ga je možda nama neke priče oni jako vole i što je možda i ljudski ublažiti sve to, umanjiti problem i tako. I sve možda to i sami sebe tješe tako na određeni način. Da, a i oni mogu to u grupi isto raditi, ali grupa to jako dobro prepozna i oni suoče, a iskrenost je najvažnija. Nisu iskreni prema sebi, onda stvarno neće nikad niti postići rezultat. Spomenuli ste malo prije da ovisnost jeste financijski problem ne samo za osobu koja je ovisnik, nego i za sredinu u kojoj obitava. Sad nam se pojavlja jedna druga vrsta ovisnosti o kojoj sve češće govorimo, a to je ovisnost kojom pokušavamo riješiti svoje financijske probleme, klađenje. Koliko je taj problem na području naše županije raširen? Ima li ovisnika, koliko ih je, kako se s njima radi? Ovo što se tiče znači kockanja, to je od uvijek što kažu da je kocka još u doba kameno bila, pa su bacali kocku i tako je nastalo naziv kockanje. Od uvijek su postojale igre na sreću. Znači, i od uvijek je ta pomisao da ćete
neki laki, brz način doći do novaca, ugodna svima. I mi volimo odigrati, eto, možda nekad loto, instant lutriju ili nešto tako, upravo zbog toga. Međutim, ovo što se dogodilo sa ovim klađenjem i kockanjem prekomjernim, koje je postalo patološko, je to da je postalo dostupno. Znači, to je stvarno postalo dostupno. Kockarnice su stvarno, mi imamo i zakon koji ograničava koliko udaljenost od škola, mojih kladionica je, nama se taj zakon i to ne poštuje. Znači, ne poštuje... Pa i da se poštuje, ja znam slučajeve gdje roditelj ode djetetu uplatiti. Da, i godine se, što kažete, niko ih ne pita ni za godine, međutim, naravno, što je veća dostupnost, da će to neko ko čeka autobus i hladno mu je, da će lakše ući u kladionicu, kockarnicu, sve jedno, nego stajati vani. To je jedna stvar. Drugo, postali su dostupni automati. Automat je gotovo u svakom kafiću. Ja sam se iznenadila, mi smo držali predavanja o kockanju i mi dođemo u 8. razred, oni nama kažu vi ste zakasnili, a mi dolazimo u seosku sredinu. Ja sam isto imala mislila sam da samo u gradu ovi tako. Oni kažu pa oni preko puta imaju neku lokalnu birtiju gdje je taj automat, oni pod odmorom velikim odem i odigraju. Postoje i online klađenja i to je... I to se dogodilo, da. I onda kad je došla korona, ljudi su ostali zatvoreni, svi smo bili naravno većinom uz računala, na internetu, i to je onda stvarno postalo predostupno. Znači, teško je to i pratiti, svima nemate osjećaj da uplaćujete, ipak ovo fizički obučete se, odete, morate dati novce. Ovo je samo bilo neko klikanje brojevima iz tople fotelje, ovako iz ugodne atmosfere. Izgleda kao igrica. Kao igrica, a ovisnost je nastala, i povećao se broj ovisnika. Koliko ih imamo na području županije? Da li postoji uopće taj podatak? Mi uvijek radimo neke procjene. Teško je reći, uvijek postoji neki kao postotak, ali svaka županija ima neke svoje specifičnosti. Mi jako malo imamo ljudi koji se javilo. Nama se na godišnjoj razini javi 10 ljudi zbog problema sa kockanjem. Dođu kad su u velikim financijskim problemima, kad je obitelj to saznala i kad ih pritisnu oni da moraju doći. Oni dođu kad oni riješe da li su to roditelji, da li je supruga, obitelj šira, riješe financijski problem, oni nestanu iz tretmana. Mi nikako ne možemo, znači, stvarno u Zagrebu radi dnevna bolnica, u Jankomiru, i već je to i grad, ali dolaze iz cijele Hrvatske. Oni imaju dnevnu bolnicu, to je 3-mjesečni program, gdje stvarno to ima, vidi se da se ljudi liječe, izliječe, i dalje imaju klubove tih liječenih kockara, mi ih nemamo, nažalost. Bio je plan i nešto smo imali, dogodile su se neke okolnosti da nije taj klub zaživio, ali isto kao što postoji klub liječenih alkoholičara, treba bi postojati klub liječenih kockara. Nama je teško u službi njih, opet ovo kažem, u grupu dobiti. To su ljudi, neko kad je alkoholičar, vi vidite da on pije, vi vidite u kuću kad dođete te flaše i tako, međutim kad je neko kockar, to se ne vidi. To znaju njegovi najbliži članovi obitelji i ljudi kojima je on dužan, ali nema prema van. I ljudi zato to ne vole da se zna, ne vole doći u grupu i eto, uvijek je tako, negdje će to neko nešto reći i tu je problem. I tako mi tih 10 ljudi mi uopće ne možemo točno reći. Dođu, znači kad je stvarno stani pani, ili u bolnicu se dogodi isto, dođu kad dođu pred zid i pokušaju suicid, znači napraviti samoubojstvo ili nešto. Zbog prevelikih dugova. Oni onda dođu. A u vrijeme kad se to trebalo rješavati, oni se ne javljaju. Kako da prepoznamo ovo što kažete, vidi se kad je u pitanju alkohol, kad je u pitanju droga, odnosno opijati, kako prepoznati u kojem trenutku sam ja ovisnik o klađenju? Ovisnik o klađenju... Kako da moja obitelj to zapravo vidi, ako već ja ne vidim, pa da me na vrijeme uspije sugerirati da potražim pomoć dok nije prekasno, dok ne dođem u tu situaciju da moram rješavati ogromne financijske dugove ili pomišljati, ne daj Bože, na suicid. Znači, ono što se događa, znači prvo su i te financije. Ovisnik o kockanju, on krene platiti režije i prokocka te novce. I vrati se kući, on je te novce potrošio, nema ih. Nastane svađa, znači u obitelji to prva, krene. Onda se događaju i te druge stvari. Znači,
kladi se, kockar se kladi se, uglavnom su to sportske nekakve aktivnosti, vi jako dobro vidite. Danas sam baš to razgovarala sa psihologinjom našom, ona se sada, to je naša nova psihologinja Sara Vasilj, ona je preuzela baš dio kockara, liječenje o kockanju. Pričala sam s njom, ovo što ima malo, on isti je obrazac tog ponašanja tih kockara, da tako kažemo. Znači, ne vidi se to, vide članovi obitelji po tome. Kad se znaju točno kad su pogodili, kad su dobili, oni su dobro raspoloženi, ali nije to ona dobro raspoloženje prirodno. To je euforija. A isto tako kad gube, isto se vidi. Znači, onda im postaju članovi obitelji krivi. Krivi su, ne znam, za bilo šta. Krivi su što su oni nešto kupili, što su nešto rekli, što su nešto napravili. Oni kažu to je takva izmjena raspoloženja i u danu i eto kao tijekom traje tjedan, 2 mjesecima, to stalne su izmjene raspoloženja, nikad ne znate šta će taj dan biti, da li će dobiti ili će izgubiti, kako će se ponašati. To jako zbunjuje djecu zato što ne znaju šta se događa sa roditeljem. Drugi roditelj, supružnik, naravno zbog toga te situacije i financijske naravno prigovara, dolazi do svađa, roditelji se svađaju, dijete prigovara roditelju koji izaziva svađu, ne razumije, kažem, ovo se vidi, tata se napio, mama se napila, spava, vidimo, ali ovo ne, oni ne znaju šta se događa. Ne zna pozadinu, nego vidi samo ko prigovara. Nešto se događa, znači jedan je roditelj stalno promjenjivog raspoloženja, jednom će za neku stvar reći nema veze što si napravio, drugi put će reći znači grozno, nešto dobit će kaznu, ne znaju to. I znači to je nešto što se vidi, oni to, stvarno te njihove izmjene raspoloženja i eto veći dio, oni će sve svoje aktivnosti planirati, znači ako je taj dan ta neka utakmica ili nešto, neće se ići na neki rođendan ili nešto, jer oni se, znaju oni jako dobro kako, jer oni to tijekom te utakmice idu 5 puta uplaćivati i da nešto, to su takve kombinatorike. Znači to su zapravo sve znaci koje ostatku obitelji treba biti zapravo alarm da se potraži pomoć. Jedino što se dogodi i to nama, to eto često se spominje na našim stručnim skupovima, oni dobe nekad i to je ono što nas sve zavara, da tako kažemo. Kad ti novci stignu, veća svota novaca, svi su sretni u obitelji, nešto se kupi i to opet je nekako, teško je onda to tako reći, uopće i staviti, ajmo vidjeti koliko zavara i one koji vide da postoji problem. Da postoji, ajmo vidjeti koliko si prvo uložio i potrošio, pa tek sada, da si dobio i onda opet tako nastane veselje, jer evo vidite, može se kao i zaraditi i dobiti i mi se stalno tako vrtimo u krug. I ono što je jako loše, sad postoji nešto, to je dobro da se može samo isključenje postoji. Upravo sam to htjela pitati, znači taj registar koji je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uveo kao svojevrsnu prevenciju, koliko će on zapravo, koliko može pomoći, zapravo prvo kako funkcionira, na koji način? Da, oni su sad to tako stavili preko te e-građana ili će se oni samo isključenje, moći će se i preko ustanove, jer je puno jednostavnije oni da se samo isključe. Mogu se isključiti na 3 mjeseca, bude 6. Je li to samo za online klađenje ili i za klađenje? Samo to bi sad i za kladionice i online, ali to je, problem je nastane, on kad uđe u kladionicu, njega treba neko tražiti osobnu, odnosno OIB. Sad, da li će to se u praksi funkcionirati kao i pitanje sa godinama, vidjet ćemo. Za online isto tako, vjerojatno OIB onda morat će upisati negdje i bit će... Može li član obitelji prijaviti u registar nekog svog ili mora to biti baš ta osoba? Ne može, znači on preko e-građana se mora prijaviti osoba i isto tako ako ga mi kao ustanova prijavljujemo, mama mora dati pismeni pristanak, da mi to sve odradimo, ali to sve pred njim, mislim jednostavnije da onda i on sam odradi, možemo i mi. Međutim, stvarno je to, jedino je to dobro da kad on odustane od svog samoisključenja, bez obzira koliko je on stavio tamo, da će biti, on ne može 3 mjeseca se prijaviti. To je jedino dobro, kao da ne može se ipak
prijaviti, bez obzira mi nemamo uvid, nema ni član obitelji ako mu neće pokazati da je pokušao. Znači da se samo isključio i da se negdje, neće se moći 3 mjeseca i računa se da taj period, eto, to će ga proći ta žudnja, volja ili nešto za tim. Jako je teško to kontrolirati. Dobra je stvar, to je samo jedna, onako malo je zvučnija pa često ju spominju ljudi, ali je taj zakon, eto, dobro da postoji baš o tim zakonu o igrama na sreću, da se kontrolira. Jako teško ljudi su se teško isključivali iz tih online, eto, kladionica, jer nam su to i pričali i kolege, vi ste stalno bili uvjetovani nečim. Ono da se isključite kao, nije ni važno, sad recimo ko za mobitel ili telefone, kad ne želite onda vas stave 6 mjeseci na neko čekanje pa i zaboravite pa vas se ponovo aktivira. Tako je i ovo bilo da jednostavno isto niste mogli isti tren se kao iz te kladionice ispisati, da tako kažem, trajno ili nešto kao, ili niste mogli ako na računu imate, ne znam, 1 cent ne možete. Onda morate ponovo igrati da, mi smo to tako pokušavali stvarno, morate igrati da izgubite taj cent. Registrom je to zapravo da, to si izbrisano. Sad na neki način će se to, želi se uvesti reda, da se to puno lakše vi izvučete, eto, iz toga, samo što, eto, oni se mogu, kad god žele ponovo, eto, uključiti. Zapravo opet sve ovisi o jačini odluke samog ovisnika i njegovoj želji. Da, i kontroli. Nama je važno ovo što smo govorili, članovi obitelji, jer nama kod svakog ovisnika prvo članovi obitelji uzmu kartice i to moraju dati pred nama. Kad dođe ovisnik, oni kartice moraju predati članu obitelji, oni više nemaju pristup novcu. Moraju prihvatiti, jer on kaže, ja nisam ovisnik ako je kladio se za 2 eura. Ti si se kladio za 2 eura zato što ih imaš. Da si imao 200.000, ti bi 200 stavio. Znači oni ne smiju, jednostavno to je dio terapijskog tog tretmana, da nemaju pristup novcu, jer čim imaju oni to moraju, to je takva žudnja kao što je zauzeti alkohol ili eto neku psihoaktivnu tvar, tako ići se i kladiti. Mladi će reći, pa nismo mi ovisni, mi uvijek igramo za ta 2 eura. Jer nemamo više, ali zapravo jesu. Isto je, da imaju 20 ili 200.000 oni bi ih ponovo stavili, samo ih nemaju. I nama je zato važno ta podrška, znači obitelji koja će kontrolirati, a i naravno da ovisnik pristane sam, jer je došao na liječenje da član obitelji ima te kartice, nema pristup novcu i tako bi trebalo imati pravo da vidi da li je on i dalje samo isključen, da li se on ponovo prijavio, to će se sve u e-građani vidjeti. Sad, mislim, ovisnost je onako malo komplicirana bolest i dio karakternih tih crta ovisnika je ta manipulacija i oni na sve načine pokušavaju izvući se ili pronaći nekakve te rupe u bilo čemu da dođu do onog. To je snažno, mislim, to je osjećaj zadovoljstva tog kao kad se kocka i kladi. Je li neko podložniji tome da postane ovisnik o bilo čemu od nekog drugog? Ima li to nešto u organizmu, u nama kao osobama? Nama je u biti, ovisnost je simptom nečega. Uglavnom je to u podlozi, nama preko 80% ovisnika, mi kažemo, ima komorbiditet, ima još neku psihijatrijsku dijagnozu. Bilo to depresija, bila to anksioznost, oni kompenziraju nešto. I često su te stvari samo odraz nekih drugih problema i zato je dobro. Niste vi samo, evo, vi to nećete uzeti, ja sam vam uzeo karticu i u redu je. Zato i treba dolaziti dalje na te tretmane na kojima se u biti traži koji je glavni uzrok toga, da ljudi to imaju potrebu, znači, to je jako neka, oni to kažu, taj osjećaj sreće, zadovoljstva u mozgu koji se stalno želi ponavljati i onda još više i još više i još više. Ali to je zbog nekog unutarnjeg nezadovoljstva, zbog nečeg što imamo. Sad, naravno da postoje dobri i loši dani, svi se nosimo s time. Eto, ne može uvijek sve biti dobro ni lijepo, međutim, eto, kod ovisnika je to, oni uvijek traže brži put, da ne osjećaju nelagodu. Znači, ako mi sad nije ugodno ili sam nervozan, moram nešto uzeti, alkohol ili ću uzeti koje, ne znam, o tabletama ovisan, uzet će tablete ili će neko otići odigrati, jer to adrenalin, taj serotonin, sve u meni je to.
Ali, kakav je adrenalin u internetu, jer ovisni smo i o njem, svi pomalo. To jesmo, ali to je sada, problem nam je sa internetom i svim tom, je li to naša svakodnevnica i potreba i što se tiče posla i zabave i naravno, i niko to ni ne misli ukinuti i niti misli da to treba potpuno sve maknuti iz naših života, samo bi to trebalo, eto, u svemu mi pričamo, nije važno, samo treba se misliti na vrijeme, koliko se provodi ono tako i to je dobra stvar. Sad, kako ćemo mi, ja prva, eto, i mene to povuče i ja isto provedem neke tolike sate na mobitelu, surfajući jedno, odem na 10. stranu, čitam, ne znam kako sam došla do neke teme i ja razumijem eto da se svima to dogodi, a da ne pričamo o tim kaskadnim igrama koje su napravljeni da stalno hoćete sami sebe više pobijediti, mislim, pa naravno da psiholozi rade te igre, jer stvar je zarade, nećete nikad više nešto posla za vas. Da, nikad više, ali to je nekako ne trebamo baš tako ko lovna vještice pa ćemo sve to treba maknuti, ali eto trebamo napraviti, meni se sviđa što se sad radi na tome i već i jesu neke županije, čak i naša je dala županiju i naša školska i preventivna medicina je isto uputila dopis školama. Mi ćemo na našem brodskom simpoziju imati profesoricu Rojnić-Kuzman koja će isto o tome govoriti, znači ograničavanje upotrebe mobitela u školama. Znači da se u biti nema potrebe da djeca upotrebljavaju mobitel. Mi za vrijeme nastave počelo se, ja znam da je moje dijete u 5. razredu moralo otvoriti i što ja sam bila protiv toga, ali moralo imati Facebook jer je profesorica slala zadatke, ne znam, taj Messenger, a mi smo lažirali godine, jer nismo drugačije moglo otvoriti. I sad puno nekih kvizova ima ili nešto, ne treba to biti dio, nije to dio tog sigurno programa. Jednostavnije možda, ali ne trebaju oni imati mobitel, možda postoji sigurno drugačiji način. I pod odmorom, isto, niko naravno da oni pod odmorom kad gledamo mogli bi imati mobitel, međutim primjećujem, ne ja, nego stručnjaci koji se time bave, da oni ne komuniciraju među sobom, da su oni zakinuti za neke stvari, ne treba njima mobitel onda niti pod odmorom. Oni trebaju djeca koji zbog zdravstvenih razloga i može mobitel, naravno ako treba se nekog nazvati, ali ako je dijete bolesno, nas zove opet razrednik ili netko. Ne treba dijete zvati mene, boli. Pogotovo u nižim razredima. Naravno. I to mi se sviđa da se na tome radi. Šta je sa djecom predškolske dobi kada vrlo često da ga umirimo damo mu mobitel, tablet, crtane? Stvaramo li tada zapravo te neke prve korake koji će danas sutra možda otići u neželjenom smjeru? Gdje je tu mjera? Ima li mjere? Treba li uopće dati ili ne? A ja gledam te mame kad smo u kafiću i naravno dijete u kolicima i na mobitelu i ja si mislim, ne osuđujem ja nikoga, jer ja mislim i ja bi to radila. Ja nisam imala s čime. Morala sam to dijete zabavljati na neki drugi način i nisam mogla u miru piti kavu. Ali vjerojatno je tako da sebi nekako olakšamo neke stvari, damo nešto. Moguće da je to i dobro, možda da dobro, nije dobro sigurno da to provede puno vremena. Koliko je to vrijeme koje bi trebalo biti? To teško je ocijeniti. Da, oni to sad ima po nekako koliko godina, koliko sati na dan. Ja to tako ne bi strogo, ne može svaki dan biti toliko sati, ali može neko biti možda i 10 sati jedan dan, ali neće drugih 10 dana biti na mobitelu ili nešto. Ali je važno kako ćemo mi vrijeme provesti s tom djecom uživo. Znači, mi možemo... Ne zanemariti taj dio. Mi možemo, oni mogu i dobre stvari, ja ne kažem stvarno naučiti na internetu. Naravno, ne trebaju toliko sati provoditi da su to, da si narušavaju zdravlje ili gube vezu sa stvarnošću, ali ako ih mi onda i pola sata provedemo s njima kvalitetno u priči, u nekoj igri, ako ih izvedemo, ako odemo s njima, ne znam, u kino ili negdje, mi smo nešto ipak kompenzirali. Ali ako mi baš sve svedemo, da dijete se je orijentirano na medije, to onda nije dobro. I nije uvijek samo koliko će vremenski biti. Važna je i kvaliteta.
mogu biti ti programi i kvalitetni i crtani su kvalitetni. Da, ima puno toga što možemo i naučiti. Samo meni činjenica je i meni je problem, mene je dijete prešišalo u tome, ja to ne mogu pratiti i kontrolirati. Eto. I to je jedan od problema. Da, i to je ono što je meni problem. Ovisnosti su nešto o čemu treba govoriti, pričati, razbijati stigmu i stigmatizaciju ovisnika, prevenirati. Upravo s tim ciljem svake godine obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo po županijama, u našem slučaju Brodsko-posavske županije. Što je ove godine ono što nudite javnosti kako bi osvijestili problem koji imamo i kako bismo zapravo pomogli onim ljudima koji imaju taj problem? Mi je stvarno, evo ta županija je naša, imamo i povjerenstvo, znači za ovisnost i ovisnička ponašanja i svi članovi su se uključili, znači svako u svom aspektu ima neki dio koji će ponuditi ili svojim korisnicima u nekom dijelu građana ili korisnika, a naš zavod, odnosno naša služba ove godine imamo tijekom cijele godine, a onda intenzivnije u ovom mjesecu provodi se predavanja Zdrav za 5 koji se provode u suradnji sa policijom, obilaze se znači osnovne i srednje škole sa predavanjima. Predavanja su i za edukatore, znači edukacija edukatora bila je u dječjem vrtiću, bit će i u nekim školama za profesore i ono čime smo mi posebno ponosni i na šta stalno tako upozoravamo i javnost informiramo je naš 13. Brodski simpozij, znači o alkoholizmu i modernim ovisnostima. Stvarno ponosni smo što već to 13 godina se održava, nama je stvarno velik odaziv i sad imamo 180 prijavljenih, imamo gotovo županije sve naša i okolne, znači imamo iz raznih institucija. Imamo 4 onako zanimljiva stvarno predavača. To je za stručnjake, naravno, nikad nije zabranjeno doći javnosti, međutim ovo uglavnom je za stručnjake, zato da se razmijene iskustva i znanja, svako u svom aspektu, ne znam, mi u zavodu, u bolnici, u centru za socijalnu skrb drugačije gleda na istu stvar, jer se sa drugim problemom iste ovisnosti susreće i dobro je kad mi izmjenjujemo ta iskustva. Ove godine profesorica Maja Miškulin će govoriti upravo o utjecaju psihoaktivnih tvari i nasilja u emotivnim vezama. To je jedno istraživanje, bit će profesor Robert Kopal, on će o umjetnoj inteligenciji govoriti, isto o uzrocima, simptomima i dijagnozi, jer nam isto radio jedno istraživanje među mladima, mentalno zdravlje mladih i umjetna inteligencija i utjecaj te umjetne inteligencije. Imamo doktora Tomičevića, on će govoriti, on je dječji psihijatar, upravo o tim nekakvim bolestima u ovoj krizi, krizi koja je neprimjetna, I doći će profesorica Rojnić-Kuzman koja će upravo govoriti o zabranama upotrebe mobitela, koliko su to prednosti, koje su koristi, 4 stvarno zanimljiva predavanja. Uz ono što su nam se javili još i znači ostali predavači aktivno ili predavanje ili će imati postere sa raznim temama. Nama je ove godine bio nekako cilj izazov tih ovisnosti, slučajevi koji progovaraju. Voljeli bi čuti upravo ovako slučajeve iz prakse, da vidimo šta to ljudima dolazi u njihove ordinacije, sa čime se susreću, kako rješavaju. Uvijek je zanimljivo to čuti i naučimo. Neke stvari, neki su razlika i među županijama i tako, neki su već neke druge probleme odavno dotakli, nas tek čekaju, opet neke smo mi već s njima se susreli, imamo iskustva pa ćemo prenijeti drugo. Što bismo rekli za edukaciju, nikad nije rano i nikad nije kasno, kao što ni za potražiti pomoć nikad nije ni rano ni kasno. Tako je, ja zato pozivam
sve one koji misle da imaju problema s ovisnostima, ali eto, oni će malo teže to, ali njihove članove obitelji, prijatelje, susjede, radne suradnike, ako vide da neko ima problem sa ovisnosti, da ih eto na neki način ne osuđuje, nego da ih eto uputi na liječenje. Naša služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti radi u Cesarčevoj, u Slavonskom Brodu, radi u Gubčevoj, u Novoj Gradišci, postoje brojevi telefona na web stranici Zavoda za javno zdravstvo, vi ako i na internetu tipkate, znači u vaše radno vrijeme, nazove se, medicinska sestra će uzeti podatke i ljudi će dobiti eto vrlo brzo termin za prvi razgovor. Nakon toga ući će u tretman. Mi smo u službi, imamo 2 psihologa, socijalnu radnicu, 2 medicinske sestre i evo 1 psihijatar. Ne radi se samo eto onako jedna osoba, baš se radi timski i eto nek dođu i potraže pomoć, nisu stigmatizirani, stvarno mi cijenimo svakoga koji dođe, traži pomoć, želi bolji eto život za sebe i svoju obitelj i eto radimo i na tome da tako i javnost ih na neki način percipira i podrži. Bitno je da ni oni ne odustanu od sebe, a ni okolina od njih. Točno tako. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama.